Apese na nyesela ng'ato ikariebo akware kia. Konye Edou iwala kwa kidouni ya ikoku keye ni sapat. Bian isani kan, kedada kana tomona kan. We received our girl. She was actually in active labor. Yangese riba de Edou. Nanin osani tomonare kede forte. Edou ngesi. Don't joke. Sapat. She's fine. The baby is fine. Atwario na Apese kana kwa dekis nese bala nasi tebe erauna para na moi nara ebe emami adio tionis na ija tatar. Itwara songesi moi era kaisera nuni na sabiti. Pedora soma ingito. I know she will stabilize by Monday. She will be fine. Soma ingito chito joko. Akalo ngese balebe ege unti ngesi apupuna riebo bian koja ingesi aswama paplana ka geography. Atewasi ya geto ngako ikina biana popular ni geography bon. Popular na people too. So abugara ngiri kaswama ra popular. So doli kwara neni kita modonesi. Hotel wada Sunday kiss. Chucha ya center free. So anendo genari bodo toneto dolo do Edou ndo tumna re ngapo nga joko nara chama kinga pa kina sominto ari kana ka popule o tupte de ja uteneke papa Edou na ngesi mama ko to ngesa kuria unoi ada uno sakiro na tioko ora ngesi twene de titimor ongeta ka popula joka Tino Yunis na idara kalo nyes apola yalama noi kobalebe ebundo kwana Apese na angeta kinasoma ingitoke jok. Buntu sa ne kwara riebe sa ko ke konyo guide ke ngara ka isi. Da yalama ngano ne de ke ngara ne san mese da soma bere ngito. Eriongete lo aisisia ne sabuse kochamak Apese nwe potiete da ainyiko kinashoman. Kwana karaida Edou ntakalo kwenye chamakita ingesi aropar aswama ingitoke. Kanuka TV East, Patrick Edou kwa Muria.